Amakuru agezweho nonaha yerekana ibimenyetso bigera kuri bitandatu bivugwa neza ko abacancuro bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bamaze bose kuba batanga oda ndetse bamaze gutanga amabaruwa asaba ko basesa amasezerano bafitanye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kaza kuva muri imirwano bagahara aya madolari menshi cyane bakoreraga. Ibi bitewe n'iki? Igisirikare cya 23 cyongeye gufata abacancuro bane, noneho biravugwa neza ko aba bacancuro ari bari basigaye mu bahanga bari kuri ubutaka bwa Kongo ndetse batanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse n'akajugujugu z'intambara. Aba basirikare bivugwa neza ko batewe mu bigo byabo ndetse bivugwa neza ko babiri basanganywe ibikoresho biremereye cyane bikoreshwa mu kubungabunga ikirere ndetse no kugurutsa drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba basirikare kandi ndavuga aba bacancuro bagira kuri bane bafashwe, babiri ari bazima, abandi babiri bamaze kwishwa bitewe n'imirwano yabereye aho basanzwe na operasiyo ikomeye cyane ya 23. Amahanga yakomeje kuvuga neza ko Tshisekedi ibi ari gukora byo kuzana abacancuro ndetse n'ingabo nyinshi cyane zigahurira kuri ubutaka ari byo bihungabanya umutekano w'abakongomani. Ibi 23 kandi yagiye ibyereka amahanga. Abacancuro si ubwa mbere bafashwe ndetse bakerekwa amahanga ku mateleviziyo mpuzamahanga ndetse mu kimwaro cyinshi cyane, ariko bisa nkaho noneho n'abari basigaye bari buze kuba bikura kuri ubutaka. Biravugwa neza ko abaturutse mu itsinda rikomeye cyane ry'abaturutse muri Rumaniya, abaturutse mu itsinda rya Burakawota bo kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bagishaka kugaragara ku mirongo y'imbere kubera ko bagiye bicwa ndetse abakuru muri bo bagapfa, aba bakahasigara ari kugira ngo amasezerano arangire bacyure ayo mafaranga, ariko mu by'ukuri bategera aho urugamba ruri kubera. Bivugwa neza ko aba bacancuro bane bagizweho ingaruka zikomeye cyane nuko abasirikare bagomba kubacungira umutekano bishwe rugikubitana 23 mu gutegura iyi operasiyo. Benshi bari kwibaza 23 ni iki ikoresha kugira ngo ize kumenya amakuru ndetse navumbure inyubako cyangwa se aho aba bacancuro bapangira urugamba. Bivugwa neza ko bari bamaze kwegera ibice 23 kontrola kugira ngo baze gukora amakoordinate ndetse baze gushyiramo amakomande yahaza kunyura drone ziza guhagurukira za Kisangani. 23 bikubimenya rero yavugaga neza ko aba bacancuro bari buze gusubira mu bice bari basanzwe barimo 23 itashobora kugeramo, biza gutuma ikora operasiyo bakiri gukorodana ndetse banapanga ibi bitero. Aha rero niho aba bacancuro bane bafatiwe, babiri bahita bicwa, abandi babiri barafitwe na 23 mu kimwaro cyinshi cyane. Benshi baravuga neza ko 23 yari ikwiye kongera kuberekana kuko ku munsi ubanziriza ejo yari yafashe abandi bagira kuri 6 ibafite ari bazima. Operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane aho 23 yatakaje abakomando bagira kuri babiri bayo muri izi operasiyo, ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza kuko abacancuro bose barafashwe bagira kuri 6 ndetse ahaguye nyine abasirikare ba 23, ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. Bivugwa neza ko intego 23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma 23 ikomeza kwa advancinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima 23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye nyuma yuko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'umunani. Bivugwa neza ko 23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana Igoma bose akaba ariho ibahuriza ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontrola. Uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana Bukavu kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo 23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo
bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara M23 mu rwego rwa diplomasi ikomeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe bati se ko bagenda hakagaruka abandi bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho, icyo M23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba, tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwaniho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero. Ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo M23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. Igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko M23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko M23 ikoresheje drone ya kamikaze gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko M23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora, kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya M23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibi bitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma y'uko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi. Bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma y'uko akoresheje imbaraga z'umurengera, ariko Generali Sultani Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Isiraheli bagaragaye bafatwa na M23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutrakinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba M23 mu gihe bafite contact zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na M23, ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya. Abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga, ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo zafashwe, ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga, aho M23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na M23. Turi kuvuga ibi ngibi muri Kivu y'Amajyaruguru, ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo
imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa, ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Benshi bibaza uwisha abasirikare. Abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, ariko ku butaka bwa Kongo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main, kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze hakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho, kuko ntibiramenyekana wabishe, maze barabica babagarika muri ibi bice, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya i Bujumbura, perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa, ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bujumbura International Airport, iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cyo ku butaka bw'u Burundi hariya i Bujumbura, cyamaze kwinjirwa nanone ku buryo bukomeye cyane n'abataramenyekana bakuyeho systeme, ndetse bisa nkaho iki kibuga kitari mu maboko yabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubwoba bukomeye cyane, benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa. Bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege, nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning, ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga, ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare, kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo, zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'Ububirigi. Aha rero M23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. M23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego, cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye, ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyaveho iminota 26 n'amasegonda 45. Kuri ubu ngubu ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radar zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. M23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka, nubwo benshi batabyemera, kuko na M23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko i Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamaze kwiramanta bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitego
igitaraganya leta majoro y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubu butaka. Hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubu butegetsi, kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye, igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya abasirikare barinda ingoro y'umukuru w'igihugu, abasirikare barinda ibice bitandukanye ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aha hose yagiye ahindura abasirikare kugira ngo hatazagira abaza bagahita bakora ikimeze nka kudeta, maze uyu mugabo akaza gusigara nawe ari umusivile cyangwa se ari umusirikare usanzwe. Bivugwa neza ko amakuru akomeza kugenda agera kuri uyu mugabo aturuka mu butasi, ari uko harimo benshi cyane mu bayoborana batamwifuza ndetse bagiye bacura kudeta nyinshi cyane igihe gitandukanye. Ari nacyo cyatumye mu minsi ishize uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi yarafashe umwanzuro ukomeye cyane wo guhindura bamwe mu basirikare bakomeye cyane, akabakura mu nshingano, bamwe bakirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahindurirwa inshingano. Ibi byose yabikoze nyuma y'umugambi wari ukomeye cyane wo kumutembagaza ku butegetsi. Uyu kandi Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, yivugira kenshi mu ruhame ko ari indyarya abarundi, ko nabo bayoborana bamuryarya ndetse ngo bajye bashaka no kuzamwica. Ibi yabivuze inshuro irenze imwe mu ruhame ndetse bikagaragaza neza ko asa n'utizeye umutekano we. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya 23 bagiye bihanangiriza binyuze mu matangazo yasohoye, ndetse 23 agasinywaho n'abayobozi bayo, bakabwira General Neva ko ibyo ari gukora byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka ari ibintu bibi cyane ndetse bishobora kuzamukoraho. Ni nayo mpamvu iyo habaye skandali cyangwa se ikibazo gikomeye cyane mu Burundi, uyu mugabo ahita atekereza 23 bwa mbere, kuko azi ko ariyo yabangamiye igihe kinini ndetse igenda imuha warning. Ibi rero nibyo bimushyira ku gitutu gikomeye cyane, ndetse kugeza kuri ubu benshi baravuga neza ko abapolisi ndetse n'abasoda bashya ku nteko ishinga amategeko, kuri radio na televiziyo by'igihugu, ibi byo bimaze kumenyerwa, bahindurwa hafi ya buri cyumweru, ibintu biteye inkeke. Ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo azakomeza kugenda asa naho adafite umutekano kugeza igihe azemerera gukura abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bigaragara neza ko benshi mu basirikare be ibingibi ari byo bagiye bapfa, bamwereka neza ko ibingibi ari ugukoresha igisirikare mu nyungu ze. Ubutaka bwa Kongo iki gishobora kuba cyamaze kugenda kigera ku kigero cyo hejuru cyane, kuko 23 yakomeje kugenda igaragaza neza ko yifuza Kivu Republique. Kivu kandi kaba igizwe n'ibice bya Kivu zombi, ndetse n'ibice binini cyane nkuko bigenda bigaragara, ariko nanone bikaba bisa nkaho ntacyo byahungabanya ku butaka bwa Kongo dusanzwe tuzi. Ibi bice bibiri bya Kivu 23 nimara kubyemererwa nkuko biri muri process, benshi bavuga neza ko bisa naho biri kumara no kurangira, hazaba hari ubutaka bunini cyane buzaba buruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Ngira ngo murabizi ko Kongo ingana, ariko benshi bakavuga neza ko hazahita haba ikimeze nk'umutekano, maze abaturage ndetse n'abandi bamaze guhunga baturuka muri ibice bitewe n'intambara za hato na hato zagiye zihaba, bakaba bagaruka, abandi bagiye i Burayi n'ibindi bihugu bakaza gukora ibikorwa by'iterambere babikorera ahangaha bavuka. Ibi rero benshi babitegerezanyije amatsiko. Inkuru nkuzaniye iremeza neza ko izi process zigeze kure kandi yafitemo 23. Ibi kandi yamaze kugenda ibyerekananisha yuko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya 23 bamaze kugenda abagaragara habitwara nk'ingabo za leta. Discipline nyinshi cyane, inzego z'ubuyobozi, igipolisi, inzego zibanze kugeza hejuru kuri guverineri, ibi byarapanzwe ndetse bisa nkaho 23 yatangiye gukora ibirango
bishya ndetse n'ibindi. Rero benshi bakavuga neza ko bikomeza kugenda byavantaje M23 muri iyi politiki yayo, ndetse dore ko urugamba rwo ku butaka rwo isa n'ubwo yarutsinze, nubwo rutararangira. Amasasu akivuga by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru naho ntihabura udutero shuma twa hato na hato, ariko kugeza ubu ngubu M23 iragaragarizwa urukundo rukomeye cyane. Benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya FC M23 rero gikomeje process, benshi bakabihuza nuko umuyobozi wa MONUSCO ndetse n'abandi bayobozi bakomeza kuza kugirana ibiganiro hariya mu mujyi wa Goma, aho twakita nka headquarter, hashobora no kuzaba kapitale ya Kivu Republic cyangwa se umurwa mukuru wa Kivu Republic mu gihe M23. Izi process bivugwa neza ko zigeze kuri 80%, hafi 90 zamaze gukunda. Amahanga yamaze kumva filozofi ya M23. Tshisekedi ibi arabisabwa kuko yagiye hakana neza ko M23 ari abakongomani, nyamara byaje kugaragara neza ko ari abakongomani ndetse baherereye mwa biriya bice bifuza uburenganzira bwabo. Amahanga akimara gukora iperereza, hagiye haza abasuperviseri, hagiye haza abashinzwe amahoro ku isi, abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'indi miryango ishinzwe ibijyanye na diplomasi, baje kuvumbura neza ko Tshisekedi yagiye abeshya kenshi mu manama agiye atandukanye we na Kayikwamba, bagaragaza neza ko ngo batewe kandi batewe ngo n'ibihugu by'ibituranyi. Nyamara iperereza ndetse n'ibarura ryakozwe ryasanze M23 ari abaturage bo muri ibi bice, ndetse bisa nkaho bagiye birengagizwa bagashaka kwimwa uburenganzira bwabo, aho Tshisekedi yashaka kubirukana ngo bajye kwibera mu birunga, ibintu bakomeje kurwanya ndetse bamushyiraho igitutu gikomeye cyane kugeza ubwo bamufatanye iyi migi yombi, yaba Ikivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ndetse bamufatana nyine navuga ko ari ibice binini cyane, imigi ya Goma, imigi ya Bukavu, imigi ya Uvira nubwo baje kuhava, ibindi bice bitandukanye by'ingenzi. Aha rero benshi bakavuga neza ko Tshisekedi asa naho yamaze kumenya neza ikarita ziri gucangwa za politiki na diplomasi, aza gusanga we asa n'ufite ikarita z'ibigarasha, ntabwo akigezweho. Ibintu rero biza kugenda bimucanga cyane, ibintu rero birakomeza kugenda bisa naho bitoroheye uyu muvandimwe Antoine Felix Tshisekedi, nyuma yo kumenya neza ko ingabo ze zamaze kugenda zitangira gucika intege, nyuma yo kumenya neza ko zishobora kuzakurwa muri ibi bice zarwaniyemo, zatakajemo ubuzima, zameneye amaraso, nyamara bikaza kurangira M23 ikomeje kugenda ibatsinda mu buryo bwa politiki. Izi ngabo by'umwihariko na Tshisekedi ubwe bagiye bibanda mu gushaka ibikoresho, bashaka izindi nkunga hirya no hino, nyamara birengagiza neza ko bafite kubanza no gufokasinga ku bijyanye no kuba bakubaka ikijyanye na politiki ikomeye cyane. Nyamara M23 yo yarwanaga ifokasinga kuri politiki ndetse na diplomasi ndetse no ku rugamba, kandi byose isa niyamaze kugarika Tshisekedi kuko yagiye yisanga mu mitego isa naho M23 yamuteze, akagenda yisanga mu bibazo bikomeye cyane ari guhandoringa, bisaba kwisobanura. Yagiye yisanga kandi ingabo ze zarakoze amakosa akomeye cyane, nayasaba kwisobanura kugeza ubwo zarashe mu mujyi wa Goma zikica umufaransa ukora mu muryango wa UN. Ibi kandi nabyo byabaye isaga ikomeye cyane. Tshisekedi yasabwe kwisobanura, asaba imbabazi, nubwo bisa nkaho benshi bamubwiye neza ko ubufaransa bushobora kuzamubabaza nyuma yuko abwiciye umuturage kandi wari ufatiye runini abakongomani. Ibi byose byagiye bivugwa ndetse bigaragaza neza ko ku ruhande rwa Tshisekedi hari icyuho mu bijyanye na diplomasi ndetse na politiki. Wiwe yagiye afokasinga mu guhangana n'ubutaka ndetse no kurwana, ariko biza kurangira bamukubise icy'umutwe. Ibi byose rero bakomeza kugenda bigaragazwa nuko Antoine Felix Tshisekedi asa naho ari umwe mu bamaze kuba batakarizwa icyizere n'amahanga, maze M23 igasa naho ariyo yakomeje kugenda igirirwa icyizere. Biragaragazwa n'ibikomeje kugenda bisirikira ndetse bigaragazwa n'abaza gusuramo M23, abayobozi batandukanye barimo na bamwe bo mu Burusiya nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov. Uyu numwe mu bakomeje kugenda bari kuroza bavuga neza ko M23 yakabaye ihabwa umwanya muri force cyangwa se mu gisirikare cy'igihugu. M23 binyuze mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bayo bashinzwe gukoresha ibijyanye n'ikirere, ndetse ubwo birumvikana n'abagurutsa drone kandi bashobora no kuzihanura, no bifashishijwe muri tekinike idasanzwe. Bivugwa neza ko ariyo guhanura izi drone zo mu bwoko bwa CH-4, drone mbi cyane ku rugamba. Izi kandi zitandukanye na drone zisanzwe zikoreshwa zo mu bwoko bwa kamikazi, zimwe bazirikaho ibisasu zikaza maze zikabituritsa
bigaturikana nabyo. Izi so siko bimeze, izi ni drone ziza zigakurura amakuru, zikaba zarekura ibisasu biremereye cyane, ibibombe, ndetse zigafata namwe mu mashusho n'amajwi, aho ziba zishobora gukoreshwa mu buryo bugera kuri bune butandukanye, yaba kwataka, ubutasi, ndetse no kurasa umwanzi, gukurura amashusho n'amajwi. Ibi byose bakaba babikoresha izi drone. Aha rero niho M23 yatangiye isomo rikomeye cyane, hanura ebyiri muri zo hano Rubaya, ibintu bihita bicika. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyamaze gucika umugongo binyuze mu matangazo yagiye agaragazwa, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri iki gisirikare nyuma y'uko izi drone zifashishwaga zimaze guhanurwa. Agahinda benshi bavuga neza ko akenshi gafitwe na Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu, usa naho yamaze kujya kuri pressure ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yo irakomeje, benshi baragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibi yari yabikoze mu kugira ngo ingabo ze zize kugira imbaraga zikomeye cyane, zice ku butaka no mu kirere, maze zatake M23 muri ibi birombe bya za Rubaya ndetse n'ibindi bice bashaka kwigarurira. Ariko bisa naho bitabakundiye na gatoya. M23 yamanuye izi drone zirashya zirakongoka neza nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Nta mapiese y'izi drone washoboraga kubona uretse uduce ndetse n'ubuvungukira. Gusa abazibonye zihanuka bo bitewe n'uko izi drone aba ari nini babibonye ndetse bakoma amashyi bavuga neza ko iki ari igitego kindi M23 yongeye gutsinda iki gisirikare cya leta ya Kongo. Induru zirimo ziravuga rero, benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza gucika intege nyuma y'uko izi drone zihanuwe. Ubu tuvugana Rubaya umutekano ni wose, amahoro arahinda, ndetse bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo kwatakisha intwaro zo ku butaka muri ibice byabaguye bitewe n'amadefense akomeye y'igisirikare cya M23, dore ko hamaze no gushyirwaho amabariyeri. Nta musirikare w'igisirikare cya leta ya Kongo ushobora kuza kubona uburyo bumworohera bwo gutambutsa ibikoresho ndetse n'ubundi bufasha ashyira bagenzi be basa n'abagotewe muri ibi bice. Ni agahinda ku gisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu. Ibintu rero ntabwo byoroshye. Nanone biravugwa neza ko FDLR na FARDC zaturukaga muri parike ya Virunga, zivugwa ko byari bigiye kuba ibintu bibi cyane mu batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma, kuko humvikanye amasasu menshi cyane, ariko benshi baje gutahura ko ari intare za Sarambwe zari zamaze kujya kuzibira ndetse no kuburizamo ibi bitero bikomeye cyane bya FDLR n'izi wazarendo byaturukaga hariya muri parike ya Virunga bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo. Amasasu yavuze iminota 30 gusa, benshi bemeza neza ko imbunda mu minota 15 ya nyuma zavuze zisa naho ziremereye arizo zarangije aba ba FDLR ndetse n'aba FARDC bari bamanutse baje kuhungabanya umutekano w'abaturage batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma uturuka kuri parike ya Virunga. Ibi rero byagaragaje neza ko M23 iryamiye amajanja ndetse ikomeje kugenda yihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo bahanganye ku rugamba. Ndakubwira neza ko nanone muri Kivu y'Amajyepfo ubwo niho twageze, hari kuvugwa imirambo y'abasirikare b'Abarundi. Si inshuro ya mbere si ya kabiri Abarundi imirambo yabigaragaye hafi n'umupaka, benshi bakibaza ababishe, aho bamwe bavuga ko ari M23, abandi bakavuga ko ari amadubu, ndetse benshi bagakomeza kwibaza kuri ibi. Igihari nuko imirambo y'abasirikare b'Abarundi igera kuri 6 yagaragaye ndetse abaturage bayifotora. Ibintu byababaje cyane leta y'u Burundi. Ibikomeza kugenda bivugwa neza ko ibijyanye no kurunda abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo byo bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Ni mu gihe Abarundi bo bongeye umubare w'abasirikare kuri ubutaka, nubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi atabivugagaho rumwe nabo bayoborana iki gihugu. Ubu tuvugana ibice bitandukanye bya Masisi nkuko bigenda bitangazwa, ahitwa Bukinanyana, ahitwa Gafunyi ndetse n'ahitwa Runigi. Ubu tuvugana M23 yamaze kugenda ihigarurira mu gihe hari hamaze iminsi igera kuri 4 igisirikare cya leta ya Kongo cyarigaruriye ibi bice. Nkuko tubikesha umuyobozi wa Masisi Emmanuel Ndizeye Rutebuka, uyu kandi akaba yamaze kuvuga neza ko M23 yamaze kugenda yigarurira ibi bice biri muri territoire yiwe nkuko bigenda bigaragara, ndetse amakuru akagaragaza neza ko ahangaha Masisi ahitwa Bukinanyana, Gasenyi ndetse n'ahitwa Runigi, ibice bitandukanye M23 yamaze gukora za tombe, ku buryo benshi bavuga neza ko izi nsoresore cyangwa se aba basirikare M23 basoje amasomo icyanzu ari bamwe mu bamaze gukora impinduka zikomeye cyane, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo zisa naho zamaze kunanirwa. Nta maraso mashya, barashaje n'abasaza. Intare za Sarambwe zirimo
zirakubita zihereye kuri Wazalendo zisa naho zigifite amashyagaga. Ibi ndabikubwira ariko kandi ntabwo nabura kukujyana ahitwa Cyugi. Ahitwa Cyugi mama 23 imaze kuhafatira abasirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ari bamwe mu bari bayoboye operasiyo zo kwisubiza Rubaya ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho. Ubu tuvugana ntawaza kumenya aho barengeye, gusa intare za Sarambwe zirabafite. Turaza kumenya byinshi cyane muri iyi nkuru ko operasiyo yagenze ndetse n'ibyinshi cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugenda kihahombera. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya. Turakubwira n'amakuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo bimeze gute, amadubu ya twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge n'abarundi hariya na FARDC na Wazalendo hari guca uwambaye. Intare za Sarambwe zirimo ziragerageza gukavaringa ndetse zigafasha twirwaneho kugira ngo ikomeze kurwana kuri iyi misozi ya Minembwe. Ibintu birakomeye cyane. Ni inkuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ahitwa Masisi cyamaze gukora tombe y'uduce dutandukanye, Bukinanyana, Gashenyi ndetse na Runigi ndetse n'ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa na Kigano. Ubu tuvugana rero utu duce twose twamaze kugenda tugaragaramo ingabo za mama 23 nk'uko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Iyi teritwari yavuze neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera kwisubiza ibice byinshi cyane byari byaramaze kugenda birekurwa, ndetse nyuma yo kugisirikare cya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane bikaza kurangira baharekuye. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bikura mu mirwano. Ahitwa Runigiho bivugwa neza ko mama 23 yahiciye abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano yabereye Masisi kugira ngo bigarurire utu duce nk'uko byagiye bitangazwa. Ariko nanone ahitwa Gatoyi ni muri segiteri ya Gatoyi nyine. Ubu tuvugana naho mama 23 isa naho hafi ya hose yahigaruriye, ari naho harimo ibi bice bya Masisi na nkomeje kugenda nkubwira. Intare za Sarambwe zigaruriye, imirwano irakomeje ariko igihangayikishije benshi na uko abaturage bongeye kugaragara bahunga ibintu byari bimaze iminsi bitagaragara muri ibi bice. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zishyira abaturage mu buzima binyuze mu bayobozi bayobora aka gace ka Masisi, Rutebuka uyu nguyu ndetse n'abandi bayoborana aka gace bakomeje kugenda bahumiriza abaturage bababwira neza ko bagomba gusubira mu buzima busanzwe ndetse bagakomeza imirimo yabo. Gusa nanone amakuru aragaragaza neza ko intare za Sarambwe zo zitari kuryama, zikomeje kwa advancinga. Ubwo twageze mu birometero bigera kuri 32 uturutse Rubaya, ahitwa Gakwere ndetse n'ahitwa Kinigi. Ubu tuvuganaho ibiri kuhaba bisa nkaho bitewe ubwoba ndetse bisa nkaho bitigeze bihaba ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga neza nta kinyamuginga. Abo za leta ya Kongo zirimo ziragerageza kugaruka kugaba ibitero muri ibi bice. Ubu tuvugana hitwa Cyugi niho hamaze gufatirwa abasirikare bakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivuga neza ko intare za Sarambwe zigiye guhita zibanyuruza mu buryo bukomeye cyane. N'abasirikare bivuga neza ko ari bamwe mu bayoboye urugamba rwo kuza kugaba ibitero hano Rubaya. Intare za Sarambwe zamaze kubacakira mu buryo budasubirwaho ndetse hakaza kugaragara amakuru yemeza neza ko abangaba ari bamwe mu bari bahedinze delegation y'ingabo zaba FARDC ndetse FDLR ndetse na Wazalendo bari kugaba ibitero muri iki gice cyose cya Rubaya hafi n'ibirombe. Ibirometero bari basigaje kugira ngo bagere hafi n'ibirombe n'ibirometero bigera kuri 25. Aha rero niho bafatiwe ndetse bivugwa neza ko hanaguye abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa benshi bakomeje guhamagarana ku mirongo ya telefone kugira ngo haze kumenyekana icyabaye kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo by'umwihariko bakuru baze kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati na kagambane. Leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko mama 23 ikomeza kugenda yumviriza bimwe mu byo bavuga kuri telefone, aho bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjirira itumanaho ryabo ku buryo bisa nkaho ikintu cyose bavuze kiba cyamaze kujya hanze mu buryo batifuza.
nanone bikomeje kugorana hakurya mu bice bya Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana Maduba akomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi twirwaneho na FARDC nyine nk'uko bigaragara. Izi ngabo kandi z'abanyamurenge za twirwaneho nakubwiraga ko arizo zikomeje kwesurana n'abarundi ndetse na wazarendo na FARDC muri ibi bice aho M23 iri kugenda ibafasha mu buryo butandukanye. Haragaragara ibiturika biremereye cyane byerekeza Puezero hafi n'umunara, ariko izi ngabo za twirwaneho Amaduba agakomeza kugenda arekura amasasu menshi cyane yiganjemo aya muri za mbunda ntoya zisanzwe zikoreshwa na twirwaneho, bikaza kubangamira ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba bazamuka ngo bagere hano hafi n'umunara aho byaborohera gukontorora imihana itandukanye yo mwabiri abice. Ubu tuvugana Amadubu akomeje gufashwa na M23 ndetse bagaragaza ubufatanye kuko n'ubundi gahunda n'intego bafite ari zimwe. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma benshi baravuga neza ko nyuma yo kuma M23 yamaze kugaragaza ingamba nshya, uburyo bushya, imikorere mishya, aho yamaze gushyiraho umushahara w'igisirikare, imara kugenda ishyiraho ibisa naho ari nk'ibya leta yuzuye nk'uko benshi babyemeza, igipolisi ndetse n'ibindi. Kandi benshi bakemeza neza ko ubwo bamwe mu bamerceneri cyangwa se n'abandi ba diplomatique bakomeye cyane bashatse kuza ku butaka bwa Kongo banyura ku kibuga cy'indege cya Goma, AFC M23 ikabaterera kashe muri pasiporo zabo, kashe irimo ibirango bya M23 ndetse ibi kandi bikemezwa n'ubwo umunyamerika James Swane, umuyobozi ukomeye cyane muri UN ndetse n'abayambasaderi ukomeye wa Leta Zunze za Amerika ku butaka bwa Kongo kahamara igihe kinini, nawe ibi yarabikurikije. Benshi bamaze kwemeza neza ko ibi kibuga cy'indege cya Goma cyamaze gutunganwa amaradari ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye cyane ibikontorora ikibuga cy'indege, ibikorana n'umutekano ndetse n'ubwirinzi. Ibi byose benshi bamaze kugaragaza neza ko uyu muri kwa M23 wamaze kuba wabyestara. Kugeza kuri ubu ngubu hamaze iminsi havugwa inkuru ko M23 ariho inyuza ibikoresho ivuye kugura rwota amasimbi. Ibi rero bikemezwa neza ko ubu tuvugana Goma International Airport, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, impapuro zo kugifungura ziza gusohoka mu kanya gato. Umujyi wa Goma uraza kugirwa umurwa mukuru wa Kivu Republic, ndetse niyo mpamvu bamwe batangiye kuvuga neza ko M23 yamaze gucangacanga ikarita maze Tshisekedi akaza kuyoberwa uko bigenze. Kugeza kuri ubu ngubu haravugwa ibisa naho ari inzozi mbi kuri Tshisekedi, ariko benshi bemeza neza ko abanyamerika ndetse n'abandi bashobora kuba bagiye kuba bakorana n'igihugu cya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Ubwo no kuvuga Kivu zose hazajya hagaragara indege zigwa ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse indege ziturutse mu bihugu bitandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko ikibuga cy'indege cya Goma cyamaze kongera gufungurwa mu buryo buri officiel. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya M23 nubwo kitarasohora itangazo ribyemeza, ndetse hakaza no kumenyekana airlines zizajya zikorana n'ikibuga cy'indege, ariko biravugwa neza ko amasaha make haza gusohoka official communique, itangazo rya nyaryo ryemeza neza ko M23 ironshinze iki kibuga cy'indege ku mugaragaro. Gusa benshi baravuga neza ko ikibuga cy'indege cyamaze gukorwamo uburyo busa naho hari ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere kugira ngo hatazagira uwongera kuharasa, ndetse hongera gukorwamo systeme zisa naho ari zirinda ibisa naho ari ibiturika, ku buryo ahangaha hashobora kuba hari umutekano udasanzwe. Ni mu gihe benshi bari bategereje kuzabona inkuru y'iki kibuga cy'indege cya Goma cyari cyangijwe mu mirwano ikomeye cyane yahuzaga umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo, ari naho hafatiwe abahibu benshi cyane ndetse n'abacancuro benshi cyane bagaragaye muri iyi mirwano. Kugeza kuri ubu ngubu, ubu tuvugana rero inzira igiye kongera ibe nyabagendwa. Ubu tuvugana umujyi wa Goma ushobora kuba ugiye kuba umwe mu mijyi ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko amabuye y'agaciro acukurwa Rubaya n'ahandi azajya anyuzwa ahangaha i Goma International Airport kugira ngo yoherezwe aho agomba koherezwa. Ibi nabyo bikaba biza gufatwa nkaho ari ikintu kiri buze korohera
koherezamo 23 mu bijyanye n'ubucuruzi. Ubu tuvugana rero benshi bamaze kugenda baca amarenga ko ikarita za politiki zacangacanzwe, ndetse Tshisekedi aza kwisanga yafashe ikarita twavuga ko ari izidafite agaciro kuko yamaze kugarikwa mu buryo bwa diplomasi, ndetse benshi barakomeza kumuhora ndetse banamushinja ko ari umwe mu bagaragaje umuhate muke wo kuba yakongera kuba yakunga 23 bagafatikanya kuyobora iki gihugu, ndetse akaza kubashyira mu gisirikare cye, ariko yinangiye umutima. Bisa nkaho amahanga yose yamaze kugenda amutera umugongo. Niki cyatumye 23 benshi bayigirira icyizere, ndetse kugeza ubwo n'imiryango ishinzwe amahoro ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikomeza kugenda igaragaza neza ko abaturage batuye mu bice 23 kontorora babayeho neza, ndetse nta kibazo na gitoya. Abiga bariga, abajya mu mirimo bayijyamo, ndetse hagaragaye igisa naho ari nkaho uyu mujyi wa Goma wamaze kuba ufatwa nk'umujyi ukomeye cyane, kuko benshi bavuga neza ko uburyo bwa serivisi ndetse n'uburyo bw'umutekano bitandukanye n'ikindi gihe kigeze kibaho. Igipolisi kirakora ndetse ku buryo bugaragarira buri wese kurusha Kinshasa. Kugeza na n'ubu hakigaragara imyigaragambyo benshi bavuga neza ko ituruka ku miyoborere mibi ya Tshisekedi. Ubu tuvugana Tshisekedi akomeje kugenda agerwa intorezo, ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ingoma ye bakomeje kugenda babigaragaza badaciye ku ruhande, berekana neza ko perezida w'igihugu cyabo iyi manda arimo ararangiza atigeze agira na kimwe abakorera mu bikorwa bijyanye n'iterambere. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kuba cyakira ubutumwa bukomeye cyane. N'ubutumwa bivugwa neza ko Tshisekedi ibyo yakoze byose bishobora kuba bigiye kumubana imfabusa. Ingendo yakoze, amagambo yavuze, byose byamaze kugenda biba imfabusa. Ikimugarutse ni iki? Ni nyuma y'uko uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye yitabira ibiganiro by'amahoro bigamije kubahuza na AFC 23 ngo maze bagire ibyo bahurizaho, maze amahoro yongeye kugaruka, ndetse aba baturage babarizwa muri Kivu zombi nabo bongere gufatwa nk'abaturage bo ku butaka bwa Kongo, maze AFC 23 yabe yahabwa ibice byayo. Ibi dore ko byo bitanatindwagaho, ahubwo bavugaga neza ko baza guhuza force abasirikare b'igisirikare cya 23 bakaba bajya mu gisirikare cya leta, ndetse n'abayobozi ba 23 bakaba bagira imyanya imwe n'imwe bahabwa mu butegetsi bwa Kinshasa. Ibi Tshisekedi yarabisinyiraga kandi akemera ko aba ari abaturage ba Kongo, ariko yageraga Kinshasa bigahita bihinduka, agahita atangaza amagambo akomeye cyane ndetse atandukanye n'ibyasinyiwe, nyamara yabisinye abireba. Ubu rero nibyo bimukozeho. Bamwe baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kwakira ubutumwa bukomeye cyane. Sanctions, ibihano birimo birategurwa, ariko uretse igisirikare ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugeza kuri ubu ngubu benshi baremeza neza ko yamaze gusa naho yitangiriye itama nyuma y'uko amenyeshejwe na Leta z'Ubumwe za Amerika ko ibyo kwica amasezerano ndetse n'ibiganiro by'amahoro yakomeje kugenda akora bigomba kumugaruka. Uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kumenyeshwa neza ko isaha ku isaha ashobora kuza kwakira bumwe mu butumwa butari bwiza, nk'uko bamwe bakomeje kugenda babivuga, bushobora no kumutumiza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. Diru zose ndetse zari zifitanywe n'igihugu cya Kongo ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika, Donald Trump yamaze gusaba ko ziza kuba zikansaringwa, ndetse maze 23 yakumva ibishoboye ikaba yakongera kwa advancing igafata ibice yari yaravuyemo, nyuma y'uko Tshisekedi agaragaje agasuzuguro gakomeye cyane yasuzuguye Leta zunze ubumwe za Amerika, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo byamaze no kugenda abimukoraho. Kugeza kuri ubu igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza ibisa naho ari ibimenyetso by'uko ibihano ibyo ari byo byose gishobora gufatirwa bishobora kuza kugira ingaruka, kuko byonyine abasirikare b'u Burundi basabwe kuba bava kuri ubutaka bwa Kongo bakashira burundu, byonyine bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo, kugeza ubwo benshi cyane batabitekerezaho, ndetse bakagaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo
gishobora kuba gifite abo cyishingikirijeho. Kugeza kuri ubu biravugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ntawe gifite gihanze amaso uretse leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi nayo irashinjwa gushuka ndetse no kugomura Tshisekedi, dore ko inshuti ye magara perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we benshi bemeza neza kumugira inama yo kwanga gukurikiza amasezerano, nyamara akaba ari nabyo byamaze kumugiraho ingaruka. Mu minsi ibiri ishize perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiriye uruzinduko i Kinshasa, aho bivugwa neza ko byari ibiganiro bikomeye cyane ariko birimo amahane menshi cyane, aho banemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yasohowe i Kinshasa ahaberaga ibiganiro igitaraganya, nyuma y'uko yakomeje kugenda yibutsa Tshisekedi ko hari amadolari menshi cyane agomba kumuhereza bitewe n'amasezerano bafitanye yo kumuha abasirikare. Maze minisitiri w'ingabo wo ku butaka bwa Kongo yibutsa General Neva ko ibice byose ingabo ze zagombaga kurinda n'ubundi byigaruriwe, ndetse ko ari we wagiye ujya inama mbi kugeza igihe M23 yigaruriye imijyi ikomakomeye. Ndetse ibi byose byatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho arakaye, ndetse habaho guterana amagambo na perezida w'igihugu cya Kongo, ibyo benshi bemeza neza ko perezida w'u Burundi yasohowe ndetse atabwiwe igihe, ndetse niba kuko amafaranga yarasigaye azahabwa mu bijyanye no kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Irangira rya Tshisekedi rishobora kugendana na Neva nk'uko bakomeje kugenda babica mu marenga. Uribaza ngo byagenze bite? Ni nyuma y'uko Tshisekedi yari yarasezeranyije amahanga ibihugu birenga 3 ko azabiha amabuye y'agaciro, ndetse ngo yiganjemo koruta nimero ya mbere ibarizwa za Rubaya, akabivuga neza azi ko igisirikare cye cyamaze kwirukanwa Rubaya ndetse n'umwaka urenga hagiye kuzura imyaka 2. Ibi kandi akabikora yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cye bafite ibirindiro bikomeye cyane bibarizwamo amabuye y'agaciro, ndetse ko nibamuha bimwe mu bikoresho by'intambara, ibikoresho bikoreshwa muri intelligence cyangwa se ubutasi, ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare, ko nabo bazaza bakicukurira bakajyana. Ibi yarabivuze, nyamara haje gukorwa iperereza by'umwihariko ku ikubitiro habanje Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanga ibirombe byose Tshisekedi yatanze muri liste y'ibyo agomba gutanga nk'ingurane y'ibikoresho bya gisirikare n'ubutasi nta na hamwe ingabo ze zifite. Ibi nibyo byahise bituma Amerika isa nayo imutewe inyuma. Kimara kubona bigenze gutya, yigira inama yo guhita atangira gukora ibitero biremereye cyane. Murabizi ibitero rurangiranwa bimaze iminsi byibasira ibice bya Rubaya mu cyumweru gishize, ndetse n'ibitero bya drone mu byumweru 2 bishize. Ibi byose M23 irabinitarariza, dore ko byari bigamije ngo kwisubiza ibi bice, ndetse akabona icyo ashyira ku meza kugira ngo abone uko asaba ibyo agomba gusaba. Nyamara byaje kurangira M23 itamwemereye na gatoya, ahubwo ihita imusubirana inyuma, na bimwe mu bice yari afite mu birometero birenga 35 hafi 40 barabimwambura. Ahangaha kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyanahatakarije zimwe mu ntwaro ziremereye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa, ndetse izindi zikaza gutwikwa. Ubu tuvugana Tshisekedi kubona neza ko imigambi ye yose yabaye impfabusa, ndetse M23 kuyambura ibi bice bisa naho bidashoboka nk'uko byagiye bitangazwa, ndetse na M23 binyuze mu muvugizi wayo kugeza kuri ubu ngubu Lawrence Kanyuka wavuze neza ko kuba Tshisekedi yashaka kwigarurira ibice bya Rubaya akoresheje imbaraga za gisirikare ari nko kurota bitamukundira. Ibi rero Tshisekedi nawe banze yaricaye agashyira ubwenge ku gihe, nyuma y'uko yagiye agirwa inama na perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko bagomba gufatikanya bagahatana maze bagatsinda uyu mutwe w'inyeshyamba, maze igihugu cye kikongera kikagira umutekano, nk'uko bagenda bitwaza ko M23 ariyo yababujije umutekano. Nyamara ibi ngibi perezida w'u Burundi yabimubwiraga nawe ari kuri target y'uko aya mabuye y'agaciro ingabo ze nazo zizaba zihabarizwa zikajya zikururaho nk'uko byari mu masezerano bagiranye. Nyamara bisa nkaho uyu mugabo uteretse u Burundi yashutse perezida w'igihugu cya Kongo, kugeza ubwo ubu yamaze guhindura ibitekerezo. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi asa naho yabonye neza ko ibijyanye no kurwana atabishoboye, ndetse na politiki nayo gukina izi karita bisaba ubwenge ndetse n'ubuhanga budasanzwe utaza kwisanga wamaze kugwa muri manka. Ibi rero nubwo benshi bavuga neza ko yisamye yasandaye, asa n'uwatangiye gutakambira M23 ariko akabikora mu buryo buri indiregite bitewe n'isoni n'ikimwaro nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa.
bamwe bati Tshisekedi yakomeje gushukwa n'u Burundi ndetse bumwereka ko buzamufasha ibishoboka byose na bimwe mu bihugu bitandukanye, ariko ntacyo bamufashije. Kuri basa naho yatangiye kongera gutakambira mama 23 ngo babe bagira ibyo bongera kwicara ngo baganire. Ibi ni mu gihe Tshisekedi yagiye yumvikana kenshi avuga neza ko atazicarana ibitente ubwo yavugaga ngo ni ibipupe yitaga mama 23 ngo ahubwo azicarana n'ababafasha akaba aribo baganira. Nyamara ubu tuvugana Tshisekedi ari kugenda anyura mu bahafi be ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo baze kumufasha kumvisha mama 23 ko igihe kigeze ngo intambara irangire, bicare ku meza y'ibiganiro barebe icyakorwa, nibiba ngombwa bafatikanye kuba bayobora iki gihugu cya Kongo. Benshi barabyumva bakavuga ko ubu noneho yamaze gushyira ubwenge ku gihe, nubwo uyu mugabo atari ubwa mbere avuga ibintu hashira amasaha makeya cyangwa se bwacya akagaragara mu ruhame yabihinduye. Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika inamuhora kugeza ubu kuko ibyo yasinyiye mu masezerano ya Washington yakomeje kutabyubahiriza na gatoya. Uyu mugabo bamwe bavuga neza ko mama 23 nayo igeze igihe cyo kumwiryaho ndetse ikamugora ku buryo bukomeye cyane kuko yanze amasezerano hatarameneka amaraso y'aba basore n'inkumi babarizwa mu rwego mama 23, nubwo atamenetse bonyine n'ingabo za Leta ya Kongo arizo ahubwo zahashiriye ku bwinshi. Kuri ubu rero benshi bakavuga neza ko mama 23 nayo ishobora kuza kumugora ikamushyiriraho amananiza. Aho bigeza bisa nka mama 23 itifuza ngo kuba yashyirwa mu gisirikare cya Leta ya Kongo ngo ibe yahabwa imwe mu myanya mu bice bisanzwe nyine ari inzego z'ubuyobozi, ahubwo bisa naho ifite ikintu gikomeye cyane iri guharanira nk'uko byagiye bitangazwa na General Sultan Makenga wagiye avuga neza ko gahunda ari ugukuraho iyi leta. Tshisekedi rero yanze kumva mbere mama 23 ubu yamaze kuzamura confidence, icyizere ni cyose nyuma yo kubona ko yagiye ifata ibice bitandukanye. Irabona neza ko n'ubutegetsi yabuhirika cyangwa se itanabuhirika, hakaba habaho icyo gufata ubutaka yafashe ikaba yashaka uko ihagira ibice byayo ndetse ikaba nka leta yigenga nk'uko byakomeje kugenda abinugwanugwa. Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto ndetse na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi. Aba bagabo bombi abakuru b'ibihugu bamaze kugenda basa naho batangiye guseba, gukoresha iyi mvugo sinzi niba ari ibyanyabyo ariko guseba ni ibintu bisanzwe. Ubu tuvugana aba bagabo yaba nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ubu batangiye kugenda basa naho batsindwa mu buryo bwa diplomasi na politiki. Bamwe batangiye kuvuga neza ko nubwo muri politiki ngo ukuri kutabamo ariko mama 23 yagumye gukuri none kumaze kugenda gutsinda. Benshi bagiye bavuga neza ko Tshisekedi yagiye ashukwa na leta y'u Burundi, byanemejwe mu minsi ishize aho minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse yatangaje amagambo akomeye cyane uyu Bemba, aho yavuze ko abasirikare b'u Burundi ntacyo bafashije Kongo uretse kuyigambanira ikaza kwamburwa uduce. Ariko benshi siko babibona ko bavuga neza ko iyo Abarundi bataza kuba ku butaka bwa Kongo biba byaragenze ukundi. Ariko kandi u Burundi by'umwihariko perezida w'igihugu cy'u Burundi agashinjwa kuba ari we wagiye ushuka perezida w'igihugu cya Kongo muri imwe mu myanzuro ikomeye cyane harimo n'imaze gukora kuri Tshisekedi kuri ubu ngubu. Uyu General Neva yigaramiye mu Gitega hariya aho abarizwa. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamaze kumva inkuru ikomeye cyane iri guturuka mu butasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko hagiye gushingwa leta. Ni leta yigenga igomba gukorera mu bice 23 yigaruriye, no kuvuga ko ari Kivu Republic nk'uko bamwe bivuga, ariko noneho irindi zina ryaje benshi baravuga neza ko ryo rishobora no gukoreshwa dore ko bari kuriha amahirwe Volcano Republic, bihwanye nuko uyu mutwe wa FCM 23 waturutse mu birunga aho bari barirukanwe ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero iri zina naryo ryatangiye kunugwanugwa mu mazina ashobora gukoreshwa ndetse akaza kwifashishwa muri ibi ngibi bisa naho